Baya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kakaing talasuyo ay Paulo G. Santos. Arenin na rin mga ragula balita ngening Martes, October 3, 2023. Investigasyon ng Kongreso tungkol po king tuki-tuking drug basket po Pampanga, makasadyang marapat keng tutuking Domingo. Price cap king abias, posible ne kanong ilako ng gobyerno. 70% complete yung pong completion na ning Abacan Dike Access Road asune po kano keng 70%. Countryside Development 20 years na nang susulong ning PAMCHAM. At kusinero at kusinerang Kapampangan nasarang sakipan lading heirloom recipes king Pampanga. Kumusta ko po kabalen? Reda puntala Tugimi, Amanalbe at oinya, pananayan dela po rin good news, masanting balita. Kini po kaya katamo labod Kapampangan, 70% complete ne kanuing access road. Kini pong Abacan Dike, magumpisa keng Friendship Bridge, king magumpisa ka Friendship, ang gane po yan kining Barangay San Jose, Malino, kini po Mexico. Agpang po keng DPWH, makasahop ya po kanong Maragul. Ing mesabing dalan bang miwas ya po, ne? Shoutout ka rin mata-traffic ang motorista keng MNR, baka nita pong lumwalas po rening major highway keti po Pampanga. O hindi po yung balita. Makapanikal, makainip, sayang king oras at king kurudo. Pilan lamo reni kareng sa ising dareng kay katamong kabalen makaranas heavy traffic kareng nialiwang lugar keti Pampanga. Meto nga agakit dang sangkan deng eksperto ing kulang alternate route kaya nisikit-sikit langan kareng major thoroughfares deng saken. Lakwas na patse rush hour. Bawas ang diesel, bagal ng pasada, yan ang mga nangyayari sa mga sobrang traffic. Ano na yan, alas 12 na ng gabi yun, ang pag-uwi mo. So, sumusobro pa yung oras din? Oo. Kung hindi ka sa sobrang oras ngayon, hindi ka kikita. May sumangit po eh. Ngayon mo, ang pukit ang papunta Markin Paul, makanyan mo naman. Ang oras magigisan. Babawas yung panakitan na siya. Alas makakain ka ng diesel, wala yung sobra ka-traffic eh. Kay Angeles City, sakit dang buntok reng magbiyahe ing Pandan Road. Apin kasi ining daralanan dareng kay Raklan papunta North Luzon Expressway at karing balena ning Magalang at Mexico. Kaya naman deng aliwa, mas purida ng dadalan kay Abacan Dike Access Road. So, mag-start siya po yan kaya part na po ng Pampanga 3rd, kaya Pampanga 3rd District Engineering Office. Mag-start siya po kaya kaming boundary is kaya sa Palibutad. Mag-end siya po kaya ng Friendship Bridge with a total length of 9 kilometers. So far, in kaya kaming accomplishment, siguro na kaya po king 70%. Agpaggang Engineer Arnold Ocampo ning Pampanga 3rd District Engineering Office, makasawp yang maragul ing 30 kilometers sa Abacan Road Dike, kareng magbiyahe mo naman manibat Mexico, papuntang Clark at vice versa. Through road dike. Makapunta na lang kayong Angeles. No, so far kasi akit tamo masyado ng traffic kening Manila Northward tamo. Multi-year funding niya ing Abacan Dike Access Road at uli na ning tataluntunan ning dalan ing Abacan River. Ekonomi ka problema ing gobyerno king right-of-way ning mesabing istruktura. Agpang namang kang Pampanga 3rd District Dong Gonzales, double purpose siya naman ing proyekto. Masating nga yung maling Abacan kasi yung Abacan River, pag-upisa yan karigking Friendship. Wow. Pabaldog yan, King San Lorenzo, di ba? Mexico. So yan ating niyang masanting protective dike yan. Nung luka rin na mika dalan niya kayong baboti. Di ba lang mo yung mega dike? Wow, Baka dito nung munta ka King Angeles or munta ka King Clark, dire-diretso na ka top of the dike. Kaya tingin dalan nagawan tamo. So makaprotect yung dike at kayo para yung dalan ngayong babo.
Samantala, kinumpirma ng Ocampo na dakal na pa dapat isamas kay MacArthur Highway o Manila North Road bang mabawas in traffic congestion. Atin pang part na dakal taong pantris na ila pa ma-widen yung kaya katamong Manila North Road. Kung lawin may kasi Manila North Road dapat 30 meters yan. But some portion na ning kining bandang San Fernando. Yeah. Mostly at chulaki ang 4 lanes. Yeah. In compare mo kining Angeles, although ala ko minongan ding trees, may ginalang chassis lanes din kaya katamong roads kini. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kaugnay na pa rin, kabalen, ini pong babansyon tamo pong government project king infra, mira siya po king maigit 822.2 billion pesos, sing pondo na ning mabilog ang Department of Public Works and Highways o DPWH king 2024. Base po king General Appropriations Bill, mi pasar na po king third and final reading ning Kongreso. Agpang po king Department of Budget Management o DBM, maragul ka nung porsyon na nini kabalen, ing magamit king pamagsamas kareng sirang dalan. O ini po yung balita. ₱822.2 billion pesos king maigit 5.7 trillion proposed national budget para king 2024 ing malyaring nibye king Department of Public Works and Highways o DPWH. Base ni king House Bill number 89-80 o ing 2024 General Appropriation Bill inaprubahan na ning Kongreso anyang September 27. Mas mababaya ing proposed budget ay ni king pondo na ning mabilog a departamento ngening banwa suking 893.1 billion pesos. 11% na naman ning 2023 DPWH budget o 98.47 billion pesos ing miras king Central Luzon. Base pa king report ng Philippine Information Agency atin yang 2,452 project ing DPWH Region 3 ngening banwang 2023. Agpang kang Direktor Rosoler Tolentino, alapang malino nung magkano naman king 822.2 billion proposed budget para king DPWH ing miras king Central Luzon king tuto king banwa. Dapot nasa rasana kanu biyeya ing 100 billion pesos bang suportan ding mialiwang proyekto kini king katamong reyon. Samantala, sinabi na namang Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales maging prioridad ya king daratang banwa ing paman niya mas kareng sirang dalan. Well, ganang yung priority ko din national roads. Kailangan magawa lang din to the gorgeous traffic. So, Jasa, MNR, Angari, Kinarayat, Mexico, Santa Ana, Telapastagan, San Nicolas, di ba? Angari king mag-cross yan. So, yapin yung Jasa, MNR. Yan yung priority ni sabi kami na kaya deke pining Regional Director in Public Works po in District Engineering, coordination with the local government officer, the Chief Executive, the mayors, na sinabi ko na laretang ganang dapat gawan. Basiking 2024 National Expenditure Program na ning Department of Budget and Management o DBM, mahigit 215 billion pesos king proposed budget para king DPWH ing makaparikil kareng mialiwang flood mitigation projects. 148 billion pesos naman kanu ing nasarang mibye king construction daring bayong dalan. 115 billion pesos naman para king pamanyamas daring sirang dalan at preventive maintenance king mabilog a bansa. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, dakal dapat baywan king immigration policies ning Pilipinas. Agpangpuyan kang South Korea o Korea Special Envoy for Digital Transformation at Converge ICT Solution Incorporated CEO Dennis Uy. Agpangkang Uy, kabalen, sa saing-sing lapu reng mapilang turista kini pong security measures sa patupad king airport kini katambansa. Nuno ka rin, makabala po rin pila at kakapkapando pa. Dapat ya kanong mag-invest king high-tech security system ng gobyerno
At problema mo naman po kano itang itang visa application kabalen uling ali pa kano masalese ing digitalization system keni katamo bangsa. Ang dami ng problema umabot na sa kamay ko. In fact, last week, we just addressed the case of arriving tourists from Korea. Ambassador Lee is complaining to me directly. Kinakakap natin yung mga ating tourists. We are the biggest tourists now today is from Korea. As of today, we have more than 900,000. Para hindi ito maganda pag tayo pupunta sa ibang bayan, hindi naman ginagawa sa atin yan. Then papasok sila, they contributing our tourism industry and isa-isahin natin binabasahin yung bag nila. Mukhang bago sila pumunta dito sa atin, dumaan sa proper screening, lahat yan dumaan sa securities. Why we should do this? It's about time we need to replace them. Not only that, including immigrations in Manila. Just that everyone knows, Chinese tourists coming to Thailand this year, more than 7.5 million Chinese after pandemic. So today, how many tourists coming in to us? 0. Why? Number 1, visa online is not there. You can apply online because of the digitalization we have today. Bakit natin pinahirapan? Quota system, more than 100 a day. Why ano mangyayari sa tourism industry natin? Third, pagpasok mo sa immigration, may isang room. Para kausapin, for what? Para magbigay ng how much bago papasok. It's about time we need to correct all this image, and our country is become the name sa labas hindi medyo maganda. So it's about time. Ang Thailand ginawa, meron Chinese interpreter, help them to come, to accept them. Because the more people, tourists come to your country, the more they spend there. Dakal kaya pa po, balita kaya kayo kabalen, ko po maglipat channel, may balik po yung balen at balita.
Mga bancho, kayo pa mo rin buking balen at balita. O reni pa po rening, dapat yung pong pakibaluan, lalo-lalo na reni pong manantabi, kini pong kaya katamong negosyo, na ano pong makimpulayin na nimbiyada rening taga Central Luzon. Pag masusyan, ngayon pong October 3 kakabalen, ini pong 20th founding anniversary na po ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. Pauli niti, mi daw niya mo naman po itang Thanksgiving Mass kini pong St. Therese Chapel King Levi P. Laos Corporate Center. Bang pasalamat la, ren pong miyembro ning grupo para king pangatatag na po ning organisasyon Ameka South Maragul king pamanasenso na po ning Pampanga. O ini po yung balita. Metong karang advocacy ang susulong na ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM in countryside development. PAMCHAM started 20 years ago. It actually started as the San Fernando Chamber of Commerce, and then during the Pinatubo, after Pinatubo, Migivolvia into Pampanga Chamber of Commerce and Industry to cover the whole Pampanga. Tinipuno ka nung mga biya Levi P. Laos kanita rin negosyante kete Pampanga bang misaw-saw talakad kay ba't ning pamamakbong ning Pinatubo. Mr. Levi Laos during that time gathered some of the businessmen in Pampanga, select among themselves the charter officers of the chamber, and that started the organization of PAMCHAM. They had this vision na i-rebuild tayo in Pampanga. So all of the 15 and the 150 members, the initial members, the rin businessmen, had one vision and had one mission to rehabilitate Pampanga. And so it came from there for the so many years, siguro mga 7 years, they were true to their word. Detang actions da rin, advocacies da, pupuntahan langan ka rin. And because of that, in community na ning Pampanga, ikit de na in Chamber of Commerce, gagawan yung dapat gawan. And unite na langan din. And when they became united, medagul na yung medagul. And for now, we cannot just say na rin members me are the big businesses. No longer. Kasi atyo na kami karetang middle businesses and also the micro. The small and the micro, i-invite me nila so that ining-abuild na ng reputation na ng PAMCHAM and the members ng mga ragul, they can help naman rening mga lati. At ngening October 3, metong a Thanksgiving Massing midawon kang St. Therese Chapel king Levi P. Laos Corporate Center syudad ng San Fernando, ang timong kapag masosyon kang 20th founding anniversary ng PAMCHAM. And as Father said kanina, let us not think of growing old, but think of growing up. And that for today's message in his Mass, that God is with us, and so we are so grateful. And then sabi nga niya, if we put God at the center of our organization, our service becomes authentic. Agpang kang PAMCHAM Chairman Jesnick daw, may nagumpeya ang karalang organisasyon kilubling adwang dekada, pauli na ng involvement na rin miyembro kang miyayalawang pisasabihan kang balin. Well, I think ang nakapagtagal ng 20 years, yung involvement ng PAMCHAM, hindi lang sa mga negosyo, kundi pati sa
sa iba't ibang problema ng probinsya natin. Hindi lang sa probinsya, kundi maging sa buong Region 3. Marugol neman kapasalamatan ng presidente na ng PAMCHA Maiteri David Carlos, karing-karelang may gitaan na maralan na miyembro. People are really having the 3 T's, what we call time, talent, and treasures. They have been passionately devoted to PAMCHA. For that, we are so grateful. Siguro, whatever PAMCHA has done, that's why we get the support of many people. Kung ano man yung naitutulong sa countryside, talagang we are so forever grateful. And as far Nasa na kanong PAMCHA Director Rene Romero, emitok ng impaman na sensuda rin negosyante kay Pampanga, bang mas dakala pa adinan obra. Ang dami kong nakikita ngayon mga bagong negosyo, mga bagong negosyante. Nakikita ko napaka-passionate nila. Sana tuloy-tuloy ito because the more negosyante sa ating lugar, the better. Kasi kapag maraming negosyante, isipin mo na lang, bawat negosyante mag-employ siya ng tig sa 10. At kung meron tayong 1,000 negosyante, that's 10,000 jobs. Eh talagang kailangan natin ngayon dito sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, dito sa ating lugar, jobs, trabaho, para makaahon ang mga kababayan natin sa kahirapan. Manuwala naman ng Executive Director na ng PAMCHA Joyce Doldolao, sabi dapat improgreso na rin negosyante at ningbalin. Nasasabihan natin Sir LP, alam po, Mr. Rene Romero, these are the 2 people talaga na kay ni Mr. Romero sabi na, paragol may negosyo mo, pero nung may lalawin ng community around you, nung mag-grow at mag-prosper in community, Pampanga in this particular case, kadagol. So maybe mag-start kang business, of course, the intention or the objective is for you to grow. But eventually po, tanga-tuning footing mo ka rin, look at the community around you because it's the community around you that will help you grow even more. Samantala, amuyutan ng PAMCHA ng businessmen at young entrepreneurs, makiyabe at makisanmi itong kinglayon ng organisasyon. Sa mga young entrepreneurs, sana sumali kayo sa PAMCHA. It is worth joining PAMCHA. Hindi mo mahirap ang maging miyembro ng PAMCHA. Hindi po magastos. Yun ang sinasabi namin sa inyo. At nakakasiguro kami na ang pagsali nyo sa PAMCHA ay makakatulong na malaki sa negosyo nyo, sa pagpapaunlad ng negosyo nyo. Gusto nila mag-join ng Pampanga Chamber, no? They just need to send us a message. They can actually send us a message sa Facebook page ng Pampanga Chamber of Commerce. Basically, ang inihikayat natin na mag-join sa Pampanga Chamber are actually businesses who are really looking for a business chamber, no, na tutulong sa kanila at susuporta sa kanila para lalo pang mapalakas at mapaganda rin ang kanilang negosyo. Ako, Inke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Balita naman po ni Balen, Mexico, Pampanga. Inaus de pong Mexico Chamber of Commerce and Central Country Estate Incorporated. Ingtel lakad na pong aguman dareng negosyante naman po king Mexico, Pampanga. Agpanggang Mayor Rodin Gonzales, maulagaya kanu king pamagasenso ning Balen, ing partisipasyon da po reng asuking private sector uling mamiela pong business opportunity kareng memalen. Baliyo, anapang konsyal ko. Kaya mag-vice mayor ko, inisip kini maluwat ng panahon. Unang siyempre, uling watang ka mayor, may haisip. Ngini, may apa-implement. Ngini, mayor ko, anya makanyan keng kagad pepa-implement ini. Kasi magpasalamat kong maragul kareng kaya katamong investors. Siyempre, nung lalo din, dakala, susopan na magobra kaya king Balen, Mexico. Nya, masaya akong masaya. At pitipon-tipon ko lang ining benging IT denganggang investors kaya king Mexico. Baliyo,
Milyariya po yan kabalen, kaya pong Lakeshore, at inaus de pong kay Investors Night. Ita pong merapat kay aguman da po rin ng negosyante Mexico. Kare pong aliwapang balita, shoutout karen tao mabalakat, Medina niyang galal. Nino yan? Ato rin ng kakatantalan to kay Choy Choy, Lolo Ray. Aba, hindi pong mabalakat City College, iba't po King Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation. Ita, makananyag kasani, Alcucoa. Iniing Alcucoa Academic Excellence Award 2023, mabibiya kabalen. Kare pong local colleges at universities, may kakuang 100% passing rate. O ito, kare pong estudyante may kapag-produce top-notcher. King dinalan po ang member institution ng organisasyon metong yaing MCC kareng 8 may piling Medinan King may sabing award. Ing Vice President for Academic Affairs ng MCC ay Dr. Romeo Erese III, ing tinanggap po king 16th Alcocoa Annual National Conference king Manila Hotel. Kapilan yan, anyang Lunes, October 2. May pili yan naman po ang timong finalist ing MCC king Best Website Award category. Magpatunay kanu king pamanatad ng exceptional online experience kareng estudyante yan pong stakeholders. Agbang naman po kang presidente daw, opo yung masipag ay Dr. Michelle Aguilar Ong, reng talaturu, staff at mag-aral king MCC, deng sangkaning award ay ikuwara. Masayaya naman ng MCC Chairman at Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo para king atanggap ng eskwela. Ada po, regalo ya kanu ini para king karelang komunidad. Congratulations, MCC! Dakal pa po tutuking balita, keng balik mi po, balayan at balita.
May babalig ya po yung balen at balita. Kabalen ko pong makatutog Kenny po CLTV 36 at rata po makikibalita Kenny po Pampanga. Makasadyaya kanong marapat. Ing nanong ara po rin kakatamon talatuki. Kaya na pong tutuking Domingo. Ing investigasyon ning Kongreso. King serye na naman po ning drug basket po Pampanga. Ini po yung ginumpirma ng Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales, kareng miyembro na ning local media. O ini po yung balita. With an estimate value of 3.6 billion pesos found in Purok 5, Barangay San Jose, Malino, Pampanga. Kasipin mo kung bali in San Jose, Malino, tiga-anaw ko kaya kung papalyarian na maging drug capital yan. Ing balen na ning Mexico, lalo na ning lalawigan Kapampangan. Iniingpisyag ng Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. kareng arap dareng negosyante king balena ning Mexico anyang Lunes October 2. Agpangking kongresista, dapat dinan pansin ing tuki-tuking pangatukal dareng illegal a droga king Pampanga. Pekatauli Kenny ing 560 kilos sa Shabu, ibat Thailand, amiras king meto nga warehouse king San Jose Malino, Mexico. Pepakit daring otoridad ini kareng media, anya mong Huwebes September 28. Let me take a moment of your time to address the most crucial issue in Mexico facing right now. Nakakalungkot po at lubos na nakakaalarma ang malawak na problema na ang pinagbabawal na gamot ay umabot dito sa ating munisipyo. Pauli na niti, metong a House Resolution ing pinasa ng Gonzales bang aduanan kanuing investigasyon dareng kongresista dikil king amanwa ng problema king illegal na droga. I talked to Chairman Ace Barbers. Siguro before minta ko Kenny, minawi siya at iyo king Surigao del Norte. Nang doon ka rin, baka next week sabi na setting hearing. Kung meron talagang din concerns, the NICA, the NBI, other national agencies involved, ang pa rin local officials. Inyawad na namang Gonzales ing saup daring lokal na opisyal ang ganaking barangay level at deng memalen bang adinan kanong solusyon ing problema keng illegal drugs. Inyo kaya po, paluyo, ini problema nga ini kanita pa. Panahon na pare at ang minuan ng menungkulan. At nga ni, impeka masakit. May gawa, kaya ni Kimbalen tamo king Mexico. Anyaya ko, bang kanyang kong big file resolution, baka nita may investiga. Ining matsurang dapat, lalo na ining illegal drugs, kini king balentamo king Mexico. So ako po magisabi ko mayap, sopan nyo kaming manungkulan. Samantala, agpangkeng Pidea Region 3, metong yakareng areas of concern pangaras king problema king illegal na droga, ing barangay Pandakaki king Mexico. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Siko, ikitang mantun murang abiyas. Opo, inya, makiramdam kayo yung balita ngayon Opo, kararata pong makimura. Mag-meeting la po nandin kayong Malacanang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kaya ba yung Department of Agriculture at dengaliwa pang ahensya bang pisabyan po. Ing posibleng lifting na po ning price cap king abiyas. Bistaman na lapang definite timeline, suno kanureng indicator sa panaya na po ning gobyerno bang ilakoya po ing price cap. O ini po yung balita ng JM De Jesus. Posible na kanong ilako ni gobyerno yung price ceiling king abyas. September 5 niya mipatupad yung Executive Order 39 ng President Ferdinand Marcos Jr. ang maglimita king presyo ng regular milled rice king 41 pesos per kilo, kabang 45 pesos per kilo naman ng king well milled rice. Agpangkang Consumer Protection Division Chief na ng DTI Region 3 ay Gerardo Maglalang, magbaba na yung presyo na ng abyas, huling malapit na yung pamamupul.
the harvest season is expected to increase local supply, resulting in lower prices. And estimated demand for rice in September 2023, ang ating pong estimated demand is 1.12 million, is well within the expected supply of 2.7 million metric tons. Sinabi na namang Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban kim press briefing kim Malacanang yaning Martes, October 3. Amig baba mo naman kanuing export price ng abyas king global market. Dapat ala pa kanu definite timeline ng kapilad dahil ako yung price cap. Since we already have those indicators ready, and I cannot say the duration, but the indications point to that, so we will just keep you updated. Of course, all of the decisions that should be made should be with complete staff work, so we're just verifying, and so that we can be sure na kapag may decision na i-arrive ay talagang everyone would be benefiting from it. But meron pa bang certain conditions that have yet to be achieved? That's why we are not yet lifting the policy. Well, yung three basic indicators lang naman yung naibigay ko sa inyo. There are other indicators that may be considered. So let us just wait for this decision. Actually, ang DA and DTI and all other agencies of the government naman ay naandyan. While it's still being implemented, we are continuing with our support. Samantala, basikin datos ng DTI Region 3 as of October 3, miras no king mahigit 2,000 rice retailers king Central Luzon na apektado na ng price cap, ding may di na nayuda kapamilya tahan na ng Sustainable Livelihood Program na ng Department of Social Welfare and Development at tingkarelang opisina. Okay, sa ngayon, yung pinakahuling payout natin last week, last Friday, 2,639 na beneficiaries yung nabigyan natin. And ang amount po ay 39,585,000. So lahat po yung halos 40 million na po naibigay natin dito sa Central Luzon. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Ebitin ko po, opo, dakalge pa po balita, king pa magbalik ning balen at balita.
Balen at balita, kabalan, ikaw pong dala Dughimi, makikibalita at yun hong mga andyan ho sa Bulacan. Ay, meron din ho kaming follower kasi sa Tarlac, Nueva Ecija. Ay, kumusta naman ho kayo? Shout out dyan ho sa mga Sambales at sa buong bansa naman. Ang aming pong broadcast ay umaabot din ho. Mabilo Gayatu. Ang mga niya po yung broadcast na ng CLTV 36. Na lumilinaw palalo, mga kaibigan. At dun ho sa mga nakasubaybay ho sa amin, sabi kasi ni Lolo, Paolo G, ano nangyari? Bakit yung dilim ngayon papalapit na alas 5 pa lang? Madilim na kaagad. Sabi ko, maghintay ka. Mamayang, pagka sa newscast namin, tatawagin ko yung eksperto. Si Mang Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. At ibibigay din ho niya sa atin, mga kaibigan, ang lagay ng panahon. Mang Manny, may dalawang tanong. Una, syempre, alamin muna natin yung kalagayan ng panahon. At pangalawa, sabi kasi ni Lolo at Lola, bakit napapaaga ang gabi ngayon? Mang Manny, kumusta po kayo? Yes, good evening po. Good evening po sa inyo dyan. Sa mga tagapanood at tagapakinig. Sagutin po muna natin yung unang tanong. Yung panahon muna. Si Typhoon Jenny ay medyo humina po ng konti from 165 kilometers per hour ay naging 165 kilometers per hour na lamang po ngayon. At may pagbukso na umaabot ng 190 kilometers per hour. At kumikilos, mabagal po, ng Pahilaga-Hilagang Kanluran sa 10 kilometro kada oras lamang. Ito pong bagyong si Jenny ay namataan na po sa layong 325 kilometers dyan po sa may silangan ng northeast of Itbayat, Batanes. Wala naman pong tsansa na maglandfall, pero dadaan po ito pagitan ng Taiwan at ng Itbayat. Saka ngayon po ay nakataas pa rin po ang babala ng bagyo bilang 2, lalong-lalo na po dito sa probinsya ng Batanes. Ayun, Mamani. Babala naman po ng bagyo bilang isa ay nakataas po ngayon sa Cagayan. Kasama po ang Babuyan Island, ang northern at eastern portion ng Isabela, kasama rin po ang Apayao, ang northeastern portion of Abra, the northern portion of Kalinga, at kasama na rin po ang Ilocos Norte. Yan po yung mga lugar na nabanggit ay nasa ilalim na po ng storm signal. Kaya naman po, pinapayo natin mga kababayan dyan na
Mag-ingat po dahil kahit hindi po masesentrohan ng bagyo, ay nakakaranas din po sila ng mga pagbukso ng hangin at mga malalakas na pagulan. Yes po. Ma'am Manny, malaki yung diameter ni Jenny, ano? Itong bagyong Jenny, kasi nakikita natin yung kaulapan nito. Medyo, ayan, oh, malawak at yes po. Malayo. Sumasabay pa nga po dyan yung paghila niya o yung pagpapalakas niya sa hanging habagat na nakaka-apekto naman po dyan sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit naman po, inaasahan naman po na lalabas ito ng PAR, kung hindi po sa Biyernes ng gabi ay sa Biyernes ng madaling araw. Kasi po ay bumibilis ng konti, babagal itong takbo ni Jenny. Kaya po inaasahan po natin, sana po ay lumabas ito ng maaga. Pero asahan pa rin po, kahit nakalabas po sa ng PAR, ay hihilahin pa rin po niya itong hanging habagat na magbibigay po sa atin ng mga pagulan. Ayun. Ma'am Manny, letter J pa lang ito. Ilan pa bang bagyo ang inaasahan natin darating bago matapos itong taon 2023? Okay, merong forecast po ang ating ahensya na 10 hanggang 14. Kahit na po tayo ay nasa El Nino phenomenon season, ay 10 hanggang 14. So nakakasampu na po tayo, pang-10 na po si Jenny. Kaya kung namin po, nakakota na tayo, bali. At dito sa mga nagtatanong sa atin, Mang Manny, kasi nung nakalipas ho na Biyernes, ako rin ho ay nandito ho sa area ng Angeles. Nakita ko ho talagang ang liwanag ng buwan at ang aga nito hong pagkagat ng dilim. Bakit baga, Mang Manny? Okay po, yan po yung nagbabadya na unti-unti po, yung mahaba na po yung oras natin ng gabi. Ibig po sabihin yan ay nasa transition period na po tayo. Malapit na po tayo magpalit ng season from habagat season, magiging amihan season na po. Mga kailan posibleng maramdaman namin yung yung malamig na hangin? Well, asahan po natin ito pong buwan ng Oktubre ay posible na po nating maramdaman o baka medyo matapos po mga 2 linggo po o bago matapos ang Oktubre ay maramdaman na po natin yung lamig ng amihan. Ayun, Ninong Manny, malapit na talaga yung Pasko no, pag gaganyan na, Ninong, no? Oo, Nakanda na po ninyo. yung mga kababayan natin, yung mga follower natin dito, kailan ko kaya masusuot yung aking makapal na sambra, Ayan, yung mga bandang Nobyembre po, Disyembre, mailalabas nila yung mga malamig na, mga kasuotan na yan na panlamig. Ayun, maraming salamat sa iyo, Mang Manny, at 10 ng iyong mga kasamahan dyan sa Pag-asa, Clark. Hanggang sa muli, Mang Manny, bibisita kami minsan dyan. Magandang gabi. Okay, yan. Narinig ho natin si Mang Manny Esguera, mga kaibigan, ang weather forecaster ho natin dito ho sa Clark, Pampanga. At kabalan, hindi ka pong talatugimi at makikibalita pa. Ano pa balita mo, Paolo G? Ano pa balita you can see LTV? O niya, kilob na po ning 10 metong abanuang gugusalyaing guman Hausan dara pong kusinerang Kapampangan. Bangkanitang gambulan at ipreserbaya po ing kalutong Kapampangan. Kapamilata na po ning kurang-kurangan nga kurang-kurangan. Opo metong pong ligligan na gelingan king pamagluto. Pigaga na kanuning aguman na dakala po reng matuang recipe king Kapampangan ing mababating at anya po bistaman sikreto la kakala la po ngeni dalada po retang karelang heirloom recipe manwandan gagawaya naman po kanong researching kusinero at kusinerang Kapampangan kareng heirloom recipe at makipagpartner makipagpartner la choy kareng aguman at local government unit bang kanita ini pong karelang kurang-kurangan event o IBG, ligligang gelingan, king pamagluto, atin kanung kurangan, ulitan kurangan maleldo, kurang-kurangan kanawan o harvest time, kurang-kurangan kauran, at ngenipin ing kurang-kurangan
Kapaskuhan. Ing kurang-kurangan Kapaskuhan, kabalen, miyabe ne antimong metong aktibidad ning Sinukuan Festival. Banwa-banwa, lakwas ngeni pong bulan na ning Disyembre. Durot-durot ko kaya katang probinsya, uling lalaway akong lumang recipe rin, forgotten recipes. Apansinan ko rin nga anak, nakalupa niyang iyakong anak. Yang akong anak tuturo dak kayong kusina. Ngini, ali mag-cellphone lo. Yan, inisip ko, sabi ko, kailangan, we must do something about this. Na kailangan mabiyasa la rin anak. Kasi kilala ka tama, mabilo gaya to. Culinary capital, patang kaya ilabiyasa magluto ng generation to come. So, inisip mi pin. Sabi ko, ito tanggawang kusonero. Tang heirloom recipes ngeni, nasabihan tamong mawawala na, uling, minsan kasi deng ikit tamong ngeni na pag atin yung recipe, ing meto nga pamilya, minsan buring sa sinop demo, sa likod demo, buring i-share ka ring aliwa. Which is na, potang machiner, at ikwa mong kematen mi itang recipe nga ita, ing malalyari, alang mi kabalo ka ring pamilya. Kaya pinitang ini ing panikwana na po ning kusinero at kusinerang Kapampangan, hanggat malyari, na buri mi lang i-document detang eganaganang heirloom recipes, ang poretang minanada pa karing-karelang ni Nuno, detang recipe pong areta. Kaya makanya niya mi bayit ing kurang-kurangan, banta king makanining contest, king competition na ini, ne, makasawpla ding ali-aliwang balen, ali-aliwang lugar, banta pantunan dalamo rin. Ang gambadan tauli kumabiela pa si bayo. Tunay pong manyaman, ing makule tamong kulturang Kapampangan. Kanyaman da pureng pamang Kapampangan. Nya, Jo, magkurang-kurangan tana. 74 days na mo, GLF na. At ing Pasko naman, 83 days na mo po. O yan, maya pa balita, kabalen, kareho naman pong, iretang manalbege katamo na, purida masalang-masala. Digital na. Ing nino yan nada. Ing CLTV 36. Mas masala ya po nga ni Albenyo. Ing kaya katamong channel. Kapilan yan. Kapilan mag-umpisa. Darating talato kita mo. October 16. Atin niya pa pong oras Manibat alas 7 hanggang alas 10 ning bengi. Gawa ng digital test broadcast siya papuitan Ikaw po pa kayong excited. Uling digital na kami mo naman. Nakakikog ng social media. Malyari yun niya naman po. I-scanning kayo pong CLTV 36. Nokar naman yan, ngarang daraw kanina. Kasi syempre kita pong digital TV box you. Ang po pong digital TV set. Ayan. Tukyan niya mo po kabalen, Rene pong step. Step 1, pilinan niya ing menu. Step 2, pilinan niya po ing setting. Step 3, king lalam na po ning installation, pilinan niya po itang auto-scan o auto-search. Kay ba't i-add yun ing CLTV 36. Nung maka-analog ka, siko, dara ko, analog yung TV mo na malyari kayo rin pong mag-subscribe. Makanano itang ara. Kaya pong Air Cable Converge at kareng kaya kaming cable partners, maka-flash ngayon, ipuking kaya kayong TV screen. Malyari mo naman pong mag-subscribe. No ka rin naman niya, si Signal TV. At malbeko po kayong CLTV 36. Nanuya channel, dara. Nakayang bapa. Channel 115 ya po kayong Signal. Para ka rin pong kaya kayong gutangan po nung bisa kayo pong paantabe, malyari kayo pong mouse. Kareng CLTV 36 hotline. So rin, akakiula po rin numero nga rin, dara. Apin ring deng mga ragula balitang kinalap ning kaya katamo pong news team para po king liwapang updates, i-like at i-follow yula po rin kaya kaming social media pages. So yan, nakakiula po king kaya katamong TV screen at CLTV 36 official at CLTV 36 news. And Twitter, Instagram,
po king kaya katamo naman pong TikTok. At kami pong TikTok. At nung buriyula pong balikan din pong kaya katamo pong programa kay CLTV, pwede yula naman pong Panalben king kaya kami pong YouTube channel at CLTV 36 Official. Ating kaya katamo pong website po kakalingwan www.cltv36.tv. Panalben lapureng mga santing programa, mga lagu ning CLTV nationwide via Signal Channel 115 ang po kareng 38 cable partners. King Lagyo na po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo. Mananlilipan samantalang ko yan Justin Dizon, Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Luid kayo po, dakal po salamat, mimingat kayo.